pung ama phadre akhoi no chik chatthab ya si manung da mathang da atop worship group leba adurab su chahi ahum gi manung da nong malak pani ngarang yaw hraba mi sing di bor hena chaw bani detail sing ana khui sergjila achu khra bingna teu me da sha khui kha so khami ba so khami lak ka ina pring laga ya ka tong chi detail sa khui sa ni chi kya khring pharo to ji pa chi phaning jang ji ti ralening sinaye atum na hang ngai la ma hang pe laga chung ga lei da khlei ni Rivrana itum li sami da khlei church li la arigi missionary sing bu su isona sijin na biba porpi bistik asigi matik ai khoi di haidok pangamdi yauna haidok pangamdi ningsing bu su ngamdaba isor gi thaujal sina akhoina phongdok pangamsidigi henna chawe habisidi aidi huji amuka su haining bani noi amamam sida laiba missionaries amamam masibu personally adum comment khar piraga wa di haining bani adu matam su leiti anangasi mission conference ki part amoina akhoi ngasi ki pisoi si ai wakhan da yamna maroi haina khalli akhoi si you are the witnesses haibsi akhoi ki team ngarang su ngahaktang pan grepo nehina sakshi ne jdi ihna sakshi ne jdi chahi si ki waina akhoi ki church ki team di worshiping our way to victory mai pak pasigi lambi da chatna akhoi na isor khurumba worship to perhaps chahi sigi akhoi gi thimni habni Christian sing di mai pak pa group ni mai thi ba group natti adu mai pak pa gi khong si salak pa matamda yamna laina chatpa ya ba lambi din natti khang ba yam yaw bani decision commitment yam yaw bani awa nang thengnarak pa matamda su ai khoi bu ngam hali bisi isor ni ko habsi wakhan khalle harga isor bu khurum si po thaba yadi ai khoi na ngasi worship tori bise masi achumba makki sida Gerrit Gustafson na haiba wahi amaina sumpa thok ningi ngasi gi text the please toraga worship is the goal of evangelism and evangelism is the fruit of worship nang na evangelize toraga mi bu pukning hong halibagi goal du gadai no pan phung pham du pukning hong e sarga chatlagini have du aroi banati adubu pukning hong haliba isor khanglak pi mi sing isina isor du matik chana khurumba adum achumbagi a feeding worship isor bu akhoi na kari pi pham thok pra habde matik cha habde pi bata bani evangelism ge goal je sini discipleship have isor gi wahi ji tambire herga akhoi bu pap taibang khuding da chalaga tambirga irupiraga takpiyo have se maturity ki process sida Tangkhul church Delhi the lady ba mi singji no na pokra mi ngak ta ne I'm assuming that way adu bu sida lakra mi singji no na pokre have to no okte no na pokra ba akhoi sina isor ji bu achumba matik cha ba khurum bu pi ba have do that's the goal of missionaries your work evangelism anna masida evangelism sidi karino hard this is the fruit of worship if you are a worshipper of a living God you cannot but you have to evangelize nang na sida isor bu masak khangya hena khurum mehraga evangelism gi mission gi thabak si tawdrabdi asoiba ma leibani anunadi evangelism is the fruit of worship and worship is the goal of evangelism haibisi munna khalo masi chumbani ngasi ki passage Psalm number 40 sida David kini I waited patiently patient khang laga ngarai je pailak hai wat maning mati I waited but with much patience sang ga khang ga chan de we khi ra sok hai khang ji le awi ki chi hana khulung li sia sa laga ana khang ei de vi rana awi se ha ga sa khon chi sa mi ji de he lifted me out of the slimy pit
out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Karimak la haibdi khangdi. Masigi situation circumstance detail di ide. Adu David ki punsi di mana isor mo dum ngai ba khaurang na ngai ba khang lang ngai ba habji di nong makhak ki nate nini ki khakti. Magi punsi gi suruk amoy dong na thokpani. David ba ka khang rai gi jang situation ka chungulung li sim kur aton thang la hangai re ngasot naw ping ana odram ngat simi de kleping na yui gi siang silung li awi table li phaka jamina awi thei ma chili sul ga sauthat ka bai ga ji David ba security ui bang ka chung kan mi vai bang ribra li khang rai pa de kha ana hili khang ba ba ka chuka akhurjili khanganaya akhurjili ana ma sokhrara matom na thokpa ngam da ba adugumba kom da ma bu tha da bi adu wi shor bu aina khawrang na habdi khang ba kan na ngai rak pa matam da isona ibu thangat pi re haraga nung jau gi mathak ta engon da ai gi khongpham lo halli lep halli ai chet na lep halli ai nama kha sida kumlak pa matam da yam na maru ai na mana habdi he put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Masikari no worship nasi kurumbani isona magi thamoy manung sida mana magi isogi thojal du ma experience to halarga magi thamoy manung de isei phau halle hai ni sona thamoy di isei happy masi magi hymn ni karamba hymn no hymn of praise isor bu thangat pa isor gi matik magun du phongdok pa isei ni masigi isai si tabam tamda many will see and fear hai isogi mamangda isona magi pratna pau khumpi bi re harga magi awaba komna taba gi thangat pi re harga khongpham cha na le phanba matamda isona madugi feeling response to di karino hadi thamoi da anno ba isai pi hai mana isai si saklak pa matamda mi sing na tai taba khaktanana moine isor the key hai and put their trust in the Lord nang na atsumgi worshipper oirabadi you will exalt him you will enthrone him put him in the highest place of your life nation kuding makki mamangda nang ni isor bu thagat pani isor mu wang na lehan na kari pot atop mi atop na isor gi mathak ta lehan da ba haibase achumba isor bu worship to budunine and when a true worshipper worship in truth and in spirit it touched the heart of the people nahak na chumba mang isor ni hana kurumlak pa matamda nahak ki konjel du tabo matamda nahak ki expression du nahak na isor bu worship to budu mi leiba singsibu soklak pa matamda they will fear him and they will also put their trust in him isor da thajabdu lakani akhoi ki evangelism ngarang aina haire ko missionary si we are not just a simple mouthpiece we are not just like a pipe where the water is running pipe si the cheli be singa pipe si ki properties manaba karisu leite adubu akhoi thajabi jingdi we are rather compared to the trunk of the tree sidigi makhadagi sap toba minerals makhai si magi trunk da lakbadu magi trunk pambi du makhagi mahi si ne hingbani mana hingiba mahi du sum thagalaga manada masada leida thadokpani Christian ki communication Christians ki missionary ki thabak asidi chumnagi Bible si pathoaga aigi punsi ga mana da badu natte hollow pipe te sing tatpa natte adubu achumma maki aina ngang libsi aigi hingmaduni Tangkhul church daily sida achumbagi chishor sigi masak khanglaga aikoina worship to ribsi achumma worship oirabadi mission gi thabak asidi masana dum pok tarabani mission gi thabak sidi dum pangthokani habni
Masigi Psalm se Messianic Psalm. Hebrew chapter 10 da verse 5 ti dum lakpa matam da. Masigi 8 ke 6 di Jesus Christ na haibani haina Hebrew New Testament da sida haibi belebani. Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not look to the proud, to those who turn aside to false God. Nangi punsida, aigi punsida, Tangkhul Jeli ki punsida. Ay koi ki ministries na kwai di ka chawa mahiyan hanba haibisdi. Kana ko mamitang ba mi papi amabu. Isodo olaga thaza hanba haibise. This is the greatest blessing we can share before the Lord. Masi isor nga mamahangda. At to pa sing nang napirak pa matamda. May tay ichili na singbu. HIV positive to labor missing bu. Muslim singbu. Pau sandok laga. Kana kumba miya mana naki pau du. Isor bu kurum na naki punsidu yang laga. Naki wahay du na tawai na soka lagbam dam. Pugning hong la abadi. Makoy jati ki damak na makoy imong ki damak na koy di ki atsaw ba blessing du aduni. Ay koy adu realize do bra. Ay chummagit na chipapta kazang la. Tangkhul Jeli na chu pau hasok laga missionaries bina pau hasok wangay na mew muli korum gasa sinalu pali korum gasa at sa kamta ka sangli korum gasa miyak na rivrali korum tuhawi jay ka juwi so kami kahaki na papta kazang la. I papta kazang la. Nang na ado chummagi papta rabadi. Kari kita magtulupa yang kay kita magta sup wabra ko. Lupa sa mga si kari kita sup yang pamu brako. Ay na mara ang matakan ba si ay koy sidi mun na papta to bezala ko ay nakan ba ni. Ay koy ki attitude siyang lagpa matamda. Ay koy na tawri tabak si tatande mandi haurak pa matamda. Pelak pa matamda. Ya. Punsi si da Jesus Christ na kway di maruway ko. At sumbo isor mo taza ba habi na kway di awang batak na labani ko habi si ay koy na kang mangamlam labadi yaw na kang lamlabadi ay na taza badi ay koy nga si tabag subise masidagi hen kigni bibisi masidagi hen kigni nasay mission secretary na habi do out of 500,000-600,000 only 50 of us pangsumda mission pledge da offering box them only 10 families amoram da khalabadi ko thamo yam sok pani adubu those faithful 50 represent the whole Tangkhul church 50 khaktana consistently lepkhat pa matamda Tangkhul church na suri ba tabaksi asup chaw na urabadi. If all of us involved, magi angam bada ako na adum participate torak pa matamda. Iso na kaya mok hen na jaw na. Masi missionary trani tuwisi. Ako na missionary yang kayo ay hen bada. Angag pa doon nang ginate. Ay ko'y kitamo ay na pop tabal ay raga. Ay ko'y na iso mo pipam tok pa response to. Pirak pa matamda. Sugada ba tabag ti isor ni hay banida. Adu bu ay koy si isor na season na ba ay koy mahag pitok da bra hay banini. The purpose of a believer's life is to glorify God hay banini. Kaya yaning da believer. Nang gitaza bagi punsisi ki pandam di isor mati bagun pok dok ning mani hay nin. We worship that God can be eternally exalted among the nation. Yaning the believer. Adu rabadi ay koy na missing si bu Jesus Christ da. Purak pa matam na moy bu kritaw haning e habdi. Makoy bu su isor bu worship taw haning e hay banida. Ano akoy ki tehi si ki team ga. Mission conference ka, kongjat ka. Yam chane, yam chune. Isor bu kurum ba church. Worship the church. Mission the pukning sang gani. Evangelism si di ay koy tawai yaw da ba yadin. Sida
David Wheeler na aikoina worship ki definition ton na pi adu mana mission gi relate to rasum hai. Biblical worship is a passionate response of devotion and obedience to God, and it results in an active participation in the Great Commission. Neither evangelism nor worship is an isolated religious activity. Both combine to form a lifestyle that seeks to glorify God by joining Him on mission every day. Thagi natte, but every day. Mana sida haibadi achumba ishor tu akoina khurumba haibsidi karino haide passionate haibdi nangi thawai hakchang yauraga harau na ishor bu devote to ba magi haibe illaga chatpa madugi khongjat aduna Great Commission sida suruk yauhanba aduga aikoi si evangelism hakta worship hakta isolate toraga tongan religious activity chatpa nataba ani maksipul leharga numit kuting gi khongthang asida ishor sibu mission gi thabak sida aikoi yaumin na ba haibni hai eidiko hujiksu Tangkhul cha sina ishor bu pisin ba matamda ishor bu achumagi 2020 da aikoi na worship torakpa matamda di ishor na thok hanga thabak sidi missionary am khalakani masigi Bible context dang sai haibado na Jesus Christ si mahadi ishor da mana haibdi kanna ishor nati nahakti irat potu pambanati haimni sacrifices and offerings you did not desire, but my ears have been pierced. Old Testament matamda Exodus ta Deuteronomy de parabadiko Jews sing si minai lebani servant lebani arigi moi gi minai sing slave sing si moi bu thadok pachehi lebani moi thadok lam taida moi freedom piram taida minai sina khallaga as ai gadai chatkani aidi aigi mapu gi manakta leininge nang nakta leibisi aigi punsi si mahau yawe anu nang inakta sum leirage hairabadi ili raw en machu homilo ina sisimli thadapam sumau ge no raw sa chingge da anaka how hairaka moina thong gi bors the post the purga magi airlock se si thamle hairaka moi gi all duna thillaga makhun hutpa masida makhun hutpisi masi permanent seal ni mapu gi masak takpani hojikan khoi na ha sing di si hutlaga earring yan masi artha kya leitabni moi di fashion ni adu moi matam di yot asabana shirt dogadra makhun hutgadra Yesu Christ si haibe in bagi manungda ishor bu worship do du kayamuk mapung phana worship do bra hadi mana sida makhata na hairakbati here I am I have come it is written about me in the scroll kari dauna na bagi damakta nang lakpuno I desire to do your will oh my God your law is within my heart masi Jesu Christ si isor gi machani pani taibang mi mo no lakpa matamda magi thamoi de isor gi wahay na pik thalle Old Testament de yauri bisina aduga magi wahay na pik thallaga madudagi thorakpa phaurakpa se haibe inba ka thokpa amasung bangi thamoi de yam pamjaba the desire the greatest desire that Christ had was to do the will of his Father who sent him mapagi aikoi sida phamli bisi worship to blaga aikoi di laibak thibisi ishor I want to do my will so help me haina pratna to blakpani I want to be on my way aigi will do fulfill tawna na bagi damakta will you please mateng pangroi dra ishor haina lakpa Jisu na di ishor aigi desire di aigi will di atop laide aigi desire aigi will di nangi will lu ni anuna nahaki haiba inba du taragar oiba sacrifice adu aigi suruk ni maram di nahaki wahay na aigi thamoy da pik thalli hay akoy gi thim si Acts chapter 1:8 gi lobani adu gospel mari khuding makta si yaw bani Acts yaw di mangani masigi context si khandu ni yengo ko ai koina
Acts chapter 1 silak pa matamda Jesus Christ ti sarga chakrene sarga chakraba matungda disciples singa sina Jerusalem da halaga upper room da kari tawbra habdi isor worship tawe isor worship tawringa ita 10 days after he ascended thawai sheng misi laaga maitum gi form da laaga moi manung da pik than masi moi na wangang masi choiron lon manate moi na wangang masi atop mi sing na moi lon da tai ai angak badi akoi gi speaking in tongues da yawba mi na phap ta da ba lon du nate Pentecost numit ki wa se masidi mi na phap tai hai ana mi na phap ta badu karam na moi na phap ta bra go kari to bra hadi moi sing na hai badi we hear them declaring the wonders of God in our own tongue hai nang na isor prasna to ru worship to da isai sakpudo Bible pa bado lecture to do do you really understand it nang phap ta bra nang phap ta ba khakta na tari ba mi du su phap tai hai ne what did they understand what was their understanding of that not gibberish but the tongues hai ba kan da ina hai ke ko mi na ta ba ngam da ba nang gi spiritual na tom de edification gi do hai ba na te hen moi na ta ba di kri ei moi na di isor gi matik magundu yang wang thang ka li masi sina pau san dok pi context masi gi worship si loi ba matam da Peter na lep khat la ga pau san dok pani 3,000 of them were baptized on that day nang na worship to bisi ai na worship to bagi result kasi evangelism oi ga da bani have ni tain have Antioch da Christian sing bo ahan ba Christian hai na ko ba matam da Barnabas ka bol yaw na moi na fasting lo ra ga prasna to ba matam da moi na worship to ringai da kari hai while they were worshiping the Lord and fasting the Holy Spirit said set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them hai evangelism gadai de horak pra missionary gadai de horak pra worship tigi poklak pane mo khoi ne Antioch ta thamoi ga loina sengna khurumba matam da isona moi bu commission pi du tar e habni da Isaiah na temple jang laga isor bu worship to dringai de isona ma bu commission pi de Isaiah na holy 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 haina sarga du china isor bu thagat pi uraga matom digi pap si uraga ma gi pap si mana confess to bam tam da sarga tu na chakap tu da mai du mai tan du puraga chimban du sokana seng bi khra bam tam da isona kanale harga Isaiah na here I am hai adu matung de isona ga chatlaga mi sing si tak tho hai nang ngasi missionary oi ri bise ai na missionary oi bise ngasi sending church oi ba ai khoi si is it the product of our worship is it the result of our worship natrabadi mina pang tau tau bagi tau ba habsidi mahe yam yan tabadi ana ai khoi na thari ba missionary sing sigi punsi sisu isor worship tau ba isor worship tau bagi maram na isor gi khwai de highest priority to pop ta ba and then you give the fitting response isor gi nung sib du the pi ba ai khoi na su isor na nang bu khandok pasi masak khang le haraga ai khoi gi leijaba khara si sida Sunday after Sunday kurum mag isor worship to re haraga masi gi result oina na khoi bu thogat pa adu era badi thabak tu mapung pha bani ngasi ai khoi gi church in the missionary gi thabak to ba ayam masi gi concept si pajana leite tha basi tandi mali jahi ama loi ba ngai bangam na yaman gre kuiman gre haiba matagum amamada leiba mi amana imung amana kandi ba phanglak pagi harau ba haibise masai pasan na haibisi moi tara trama thoi trani thoi irup ke dobisi icham jam na ising chongsin ge na harau ba nati moi ni irup ke haibam tamda mi na in thok ke dabani mi na hai thi ke dabani persecution la ke dabani
Adubu adu makhaidu una karigi damakta baptism lauge habde punsida. Khwaidagi achowa podo sini habdo. Moi wakhanda phangba ngambani ni. Matthew ki chapter 28 isisu akoi Great Commission da. Aikoi na refer hek tobani. Si pabam tamda amuka masigi context ka dai da no hardi. Worship oiramene mokoi context. Sida moi na haibadi. Then the 11 disciples went up to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him. Jishubu ubam tangda. Shebok makaiduna jishubu kurume. Jishubu kurumba matamduda. Jishuna kriyahibra havdi. All authority in heaven and on earth has been given to me. Nang gipunsida at sumagi Great Commission gi konjel tagadabadi. Nang na worship to over miya moina devote to raga faithfully chatrabadi taroy. Tangkhul Church Delhi si at sumagi ahing ba isorbo kurumba church la natra have kangning labadi. Makoy na mission da kaya mo pukning sangbra. Hay besina ay koy na pap tabo yaba. Ay koy ki Lady pa punsisida. Nong ki punsida. Jisugi witness amoy na. Ay na i-church ida to'y na haibani. Lay sapakang singbusu, tabak suba ahalaman singbusu, missionary singbusu. Loy na magpuchap man na haibasidi. Ibani ki, apaba wapaw ki konjel sidi. Chinda ki tok budi. Ay ki kutta ki tok pa. Ay ki punsi lifestyle ki tok pa sine. Hen na powerful oy bani. Mi na tamjaba yabsi isida lay bani. Kashi Perner hay na 1999 da. Lay sabi 17 years. Hanadi ma witchcraft kumdu si yauraga. Yam na. Warak pangamda ba. Lay sabi masa amoy na. Lay ramni ma Columbine High School da layrik tamlaga. Adu maha kasi. Kaya mamachat duwa matamda. Ma ki punsi si dramatically. Drastically. At sumagi hongdok. Hongdok na ka Columbine High School da mana laaga. Magi punsi hingba wangang ba library tat pa marup sing buloy na bakanda. Missing na mabo. Masidi. Pastor ni missionary ni na pagi sanay hay. Moy ginaha sing gichat na bidu kit na badigi. Ano 99 sida. Frustrate daw kraban na ha anina. Nung may para ka Columbine High School sang laga dum awu buta kaple. Moy oja masi angang trani toy. Altogether 13 of them were killed that morning. Kashi Bernal si library de lerame. Frustrate daw kraba angang ani sina madi Christian ni madi isobo devote in taze habse tab si moy staraga. Kashi si lairik paira moy nong may paira sanglak si leptun lehe. Ni pa masina magi nong may si Kashi Bernal 17 years nupi masa si tilaga nang Christian ra nang Jisu tha jabra hai mana khange next minute ti magi sortat kan yabe khangba adubu magi wakhalda akiba leitadna mana yes haina hab kanda mabu kap laga tokpani magi funeral da naha chani hen pukning hong laga Jisu Christ bu lotion bani mana shidringai da mana sumna iba magi note ama diary da. Now I have given up on everything. Taibang yoy ba loy na makasi mana thadokre. I found it to be the only way to know Christ and to experience the mighty power that brought him to life again and to find out what it really means to suffer and to die with him. So whatever it takes, I will be one who lives in the fresh newness of life of those who are alive from the dead. Ashibadagi hingkat karba mi singasina. Anno ba punsi si dum pungcha ko ding na hingba komna. Ay di hujikti ashibadagi hingkat karba Jisu Kristagi ashibagi panggal. Aru experience daw do ay gi khwai gi pampani maramdi taibangi thabak pum namakchi karisu natte asiloy na thadoy hapsi mane irambani adu ma punsi di loisin kibni. Kaya da powerful oy brah.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯅ ꯅꯤꯐꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯁꯨꯡꯍꯣꯡ ꯍꯣꯡꯗꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯃꯅ yes or no khakta hairaga karigi namang namagi yes or no sina yamna effective oibra habdi the past so many years so many months she had been living an exemplary life Christianity ki thajabai conviction de hinglakpa ei khoina mesida lat khallaga isai sakpa matamda nangbu aina sum yenglaga weekdays de ibani wari saba chatminnaba nangna pot leiba nangna isai sakpa nangna chaba mayam adu num wakhanda laaga nangonde yengba kanda noi kharagi isai sakti very powerful kharagi isai sakti yam yange sida sum sakpani punsida kristo artha leiti khetnaba leibani ana nangna shoda nitigi khurumba moina chatpa habise masidi yamna maru oi habisidi eidi haining badin akoina nitigi paba nitigi su illustration da happa Lee Strobel gu nupi Leslie Strobel si Lee Strobel si atheist ma de legally trained to rehaga investigative report pipa aduga mana lairik heiba mi moina ai isole have thajde have say very convincing ma khakta nati atopa singbusu adubu magi nupi Leslie si pukning hong kanda mana haibadi a fundamental changes in her character hai magi integrity da achumgi ahong balai hai magi confident da ahong balai magi nupi si ana chahi sup kuine hingmin rakpa atheist ki nupi chamin na ba thakmin na ba wari saba yaramba nupi si khang haudana jisu christ na transform torok kanda magi chinja ki habit khetna re mana chatning ba friend circle si khetna re magi paisa si mana kada invest oning bra khetna rak laga magi nupa sina ahobadi yam sawe adu mun yeng lak kanda di magi ahong basi yam positive oye apa barom magi nupa husband phauba ma non Christian ni hairusu ma Christian ni haibagi ma bu yeng tharaga haithi bana tadana ma bu karam pen hansira phapta hansira habise kyanta na authority leina lei pakanda Lee Strobel si magi wakhanda curiosity si lairaga jisu kanara ma chumbagi shibra hingat bra thiraga last di mana habi jisu ja chumbadi shiraga hingat ma de pastor oi ne America karina no nupi mana when you start living an authentic Christian life you cannot put effect or impact in the life of those who are next to you so in the manicity and your life become a message your total life become a life of missionary adu laibak sibadi aikoi gi roommate aikoi gi inmate ai gi spouse day in day out nang mu hingmin na ba matamda marak amada nang na Christian gi maram su ngang laka ai su thajaninge adu nang gi matau sina talak pa pelak pa amalei bani laiba yam thibani ko si Tangkhul church Delhi se ishona nungsiba church ni ahing ba church ni habise masigi hallmark sidi kadai di ugni hadi mission gi passion leiba mission gi desire leiba se masiam maru oi bani Amy Carmichael na mana a deeper life theology haiba Keswick ki conference chatle a deeper life theology anong Christian normal Christian lumpulum Christian oining te hai mana kari oining e lu thana ishor gi lambi da khanglaga lup na ma seba tawdu mana pamba gi damakta mana conference yaurak pa matamda a victorious living in the spirit can overcome a Christian tendency to sin habsi mana phap tare hai akoi Christian sing sina athiam la he ta ba sida la he ta toina pap ta ta ba sidi thawai da makeup thok laga hing ba hai bisina akoina angam bu punchi hingani mana phap tarak pam tamda
ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯀꯧꯔꯛꯄꯗꯨ ꯆꯍꯤ 24 ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯁꯅꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯂꯣꯟꯗ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒ 55 years ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯗ ꯃꯤꯁꯅꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ 83 years ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨ 55 yearsꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯤꯁꯅꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ the last 20 yearsꯁꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯇꯦꯛꯂꯒ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥ ꯈꯣꯡ ꯇꯦꯛꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯆꯍꯤ 10ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯃꯨꯡ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯄꯦꯁꯟꯁꯤ ꯏꯐꯨꯠ ꯇꯧꯅ ꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯦꯝꯄꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯃ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯏꯃꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯥ ꯑꯉꯥꯡ 1,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯌꯣꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯔꯄꯁ ꯗꯣꯅꯥꯍ꯭ꯌꯨ ꯐꯦꯂꯣꯁꯤꯞꯀꯤ ꯄꯔꯄꯁꯇꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯅꯕ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏꯕꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯆꯤꯟ ꯈꯔ ꯊꯤꯕ ꯈꯔ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ 바이블 빠닝다바 ꯆꯠꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯕ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯔꯒ ꯈꯛ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯔship ꯇꯧꯕ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯁꯥꯝꯁ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯁꯤꯗ ꯃꯅꯥ ꯍꯨꯠꯂꯒ ꯃꯥ ꯀꯅꯥꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩ ꯅꯪꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯒꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯂꯩ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯃꯤ ꯀꯥꯔꯃꯥꯏꯀꯜ ꯁꯔꯋꯨꯠ ꯑꯦꯗꯤ missionary educationist statesman ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯃꯤ ꯀꯥꯔꯃꯥꯏꯀꯜꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ the key to successful world evangelism is character taibangda chumbagi successful oiba evangelism thawai khombagi thabaksidhi character sini akhoi missionary kharadi marak amadadi we have no integrity tambiba heibashi khakta okte takbiba heibashi khakta okte but we must be truthful akhoi character leiba tabani akhoi integrity leiba tabani maramdi people are reading our life mi kharadi bible supa paroi mi kharidi nangbu pagani adugi matungda bible pagani maram adun akhoi missionary singse akhoi commitments yam darkar oi Tangkhul church Delhi gi sida leiriba members singi commitment nong ibani na karam hingdun leibra habse yam na maru oi bani ishona por pp boshunu ko 2020 worshiping our way to victory akhoi gi khongjat asida kumsidi nangna true worship to experience to kanda mission gi thabak sidum expand tawgani missionary sisum yam khallakani aduna achumba akhoi ishor khurumdabra habdu maduna takadabani missionaries makhaibusu ishona popi bu oisnu pukning hanthaganu ishona nangi matamdu yorok kanda mana nangi awat putusu mana sindigani nang khorang shiro de dum sidokhro lamna shiro de dum sidokhro adubu commitment du hongunu God is very faithful ko shona ko bu popi na bi oisnu